Ese Uburayi bwaba bukingira ikibaba umutwe wa FDLR? Ni iki cyihishe inyuma y'igitutu cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu gihe ikirere cya Kongo gifunze nta ndege zemerewe kunyura hariya muri kariya gace? Ndabasuhuje aho mutwumvira hose, ndizera ko mumeze neza mwebwe bakunzi ba News Lab TV. Uyu munsi rero turagaruka ku magambo akomeye, ni amagambo arimo amabanga n'ubusesenguzi buhanitse Perezida w'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yavuze kuri wa 27 Ugushyingo 2025. Ni nyuma y'uko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron azanye igitekerezo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo imfashanyo zitambuke, nyamara akabivuga yirengagije nkana ko icyo kibuga kiri mu maboko yabo bita abanzi ba Kongo aribo ma 23, kandi ikirere cya Kongo gifunze. Ni amahurizo akomeye. Ejo bundi Perezida Macron yakiriye inama i Paris. Inama ku ruhande rw'u Rwanda yagiyemo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Akaba yari inama yarimo kwiga ngo ku buryo ngo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa ibikorwa by'ubutabazi bikabona gutambuka. Ariko yirengagije ko mu bashinzwe kiriya kibuga cyangwa bafashe kiriya kibuga ni ma 23, ntabwo ari u Rwanda. Kongo yaraje ihita ishyiraho ngo ni imirongo condition administrative ngo zifungurwa ngo ry'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse ishyiraho yuko ngo kigomba kuzagenzurwa ngo n'urwego rwa Kongo rushinzwe iby'indege ARV. Ariko ikibazo gihari, ma 23 yo ivuga ko iby'Ipari bivuga ko n'ikibuga cy'indege kiramutse gifunguwe cyacungwa na MONUSCO igice kimwe, ikindi kigacungwa n'aba 23. Ese Kongo ikura he ibyo kuvuga yuko ariyo ifite uburenganzira bwo gufungura ikibuga cy'indege? Ese mu buryo bwo kugicungaho ikura he ububasha bwo kuvuga yuko ariyo ifite uburyo bwo kuba yacunga kiriya kibuga cy'indege? Byose turabisesengura. Perezida Kagame avuga kuri iki kibazo cyari kimaze iminsi, niwe wari utaratanga comment ku bijyanye n'iki kibazo, ntigeza ry'iminwa. Yashyize hanze isano iri hagati y'ibihugu by'u Burayi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Kurikira iki kiganiro kugeza ku musozo wumve ukuri guteye ubwoba umukuru w'igihugu yatangaje, benshi mutari muzi, benshi mutamenye, ariko akaba yabivuze. Byatangiye mu Kwakira 2025 ubwo Ubufaransa bwateranyaga inama igamije kureba uko ubutabazi bwagera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Perezida Macron yavuze ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa vuba. Ariko se ibi birashoboka bite? Perezida Kagame mu ijambo rye cyangwa mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yibukije ko Macron, perezida w'Ubufaransa, n'amahanga ko ibyo barimo ari nko gukina ikinamico. Perezida Kagame ati indege ntabwo ziguruka mu kirere cy'uburasirazuba bwa Kongo kuko guverinoma ya Kongo yafunze ikirere cyabo. None urashaka gufungura ikibuga cy'indege ahantu ikirere gifunze? Ikibazo gikomeye cyane. Bivuze ngo mbere yo kuvuga gufungura ikibuga cy'indege wagakwiye kubanza kubaza guverinoma ya Kongo impamvu yafunze ikirere. Ese Uburayi burashaka ko indege zigwa i Goma zinyuze hehe ko ikirere gifunze? Icyo ni ikibazo buri wese yakwibaza. Aho rero niho hari point ikomeye, niho ruzingiye mu by'ukuri. Abanyaburayi bavuga ko ikibuga cya Goma kigenzurwa na ma 23, bityo ko ari ikibazo ko ma 23 igenzura icyo kibuga. Ariko ku ruhande rwa Perezida Kagame asanga ikibazo atari ma 23, ahubwo ari uburyarya bw'abanyaburayi ku bijyanye n'umutwe wa FDLR. Perezida Kagame yavuze ko FDLR igenzura ibice byinshi muri Kongo, kandi ko yari hari na mbere yuko ma 23 ifata Goma muri Mutarama 2025. Ati Perezida Macron yigeze agira icyo ashaka kuvuga kuri FDLR. Uzi impamvu? Hari amateka maremare hagati y'iyo FDLR n'abo bandi bo mu Burayi. Iyumvire nawe. Kagame yashimangiye ko iyo haje ikibazo cya Kongo amahanga avuga ma 23 cyane, ariko yagera kuri FDLR bakavugira mu matamatama, bakongorera nk'abadafite ubushake bwo kubikemura.
impamvu nyamukuru ngo nuko FDLR ifite abayigenzura b'ibikomerezwa mu Burayi. Perezida Kagame ntiyagarukiye aho, yibukije ko abashaka gucecekesha u Rwanda uyu munsi ari nabo bagize uruhare mu mateka ashaririye yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yavuze ko aba bayobozi bo mu Burayi bashaka gupfukirana uruhare rwabo, bagashaka kwibagiza isi ko imvugo z'urwango ziri muri Kongo uyu munsi zifite inkomoko ku gushyigikirwa na bamwe muri abo bayobozi. Yasoje avuga ko niba bashaka kugaruka ku mateka, u Rwanda narwo rwiteguye kugaragaza uruhare rwabo mu buryo bweruye. Witegereje neza urabona ko bigaragara ko ikibazo cya Goma kirenga gufungura ikibuga cy'indege gusa. Ni ikibazo cya politiki, ni ikibazo cy'amateka, ni ikibazo cy'uburyarya bwa bamwe mu bayobozi b'i Burayi nk'uko Perezida Kagame yabigarutseho. Wowe se urabibona ute? Ese ubona Ubufaransa buzagira icyo buvuga kuri FDLR nyuma y'uku gushyirwa hanze na Perezida Kagame? Siga igitekerezo cyawe muri komenti, kandi niba ukunze ibyo tukugezaho kora like na subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru ashyushye. Ariko si iyo nkuru yonyine twaguteguriye ku bijyanye na Goma. Reka turebe noneho ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje, aho nawe muri uwo mujyo yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo biyugarije aho guhora isabira u Rwanda ibihano. Ni ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo aherutse kugirana n'igitangazamakuru Deutsche Welle, Teresa Kayikwamba Wagner, yasabye umuryango w'ubumwe bw'u Burayi gufatira inzego z'u Rwanda ibihano bikakaye nk'uko wabigenje ngo ku Burusiya. Kayikwamba yavuze ko u Rwanda rufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, bityo ko ibihano byafatirwa inzego z'igihugu byarushyiraho igitutu rugakura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Ugarutse ku ruhande rw'u Rwanda, rwasobanuye kenshi ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Kongo kandi ko nta bufasha ruha M23. M23 nayo yagiye ibigaragaza igihe kinini, igaragaza ko mu by'ukuri nta bufasha bakura ku Rwanda ndetse nta n'ubwo bufasha batabukeneye. Minisitiri Nduhungirehe yasubije nawe anyuze muri Deutsche Welle, avuga yuko Kayikwamba adakwiye guhangayikishwa cyangwa gushyira imbere yuko u Rwanda rufatirwa ibihano, ahubwo igihugu cye kigomba gukemura ibibazo gifite. Ati ntibisanzwe kubona igihugu cy'igituranyi kivuga gusa ku gufatira ibihano ibindi, aho gukemura ibibazo byacyo, ibibazo by'imiyoborere, ibibazo byo gufasha umutwe w'abajenosideri wa FDLR, ibibazo byo gushyigikira imitwe nka Wazalendo n'iby'imvugo z'urwango zigejeje igihugu ahantu habi. Muri Mata 2025 leta ya RDC n'ihuriro M23 byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro by'amahoro bibahuza bikomeze mu mwuka mwiza, bizatange umusaruro. Babifashijwemo na leta ya Qatar. Muri Kamena u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byombi byemeranyijwe gushyigikira ibiganiro by'amahoro biyoborwa na Qatar. Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo habaye amasezerano yo guhagarika imirwano, ingabo za Kongo zikomeje kugaba ibitero by'indege n'intambara na drone ku birindiro bya M23. Ati aho kuvuga ibihano buri gihe, tugomba gukora ibishoboka kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo twashyizeho umukono. Nduhungirehe agatangaza ko kugira ngo leta ya Kongo yubahirize agahenge, umuryango mpuzamahanga ukwiye kubigiramo uruhare kugira ngo ku gahenge kubahirizwe. Uyu muryango mpuzamahanga ugomba kugira uruhare kugira ngo ibingibi byose bishoboke. Reka rero wowe udukurikira ubwire ngo niba ubona ibyo u Rwanda rurimo kubwira Kongo koko ari cyo kibazo, jya muri komenti utuganirize, utubwire uko ubibona. Siga igitekerezo cyawe nyine muri komenti, kandi niba wakunze ibyo tukugezaho kora like na subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru ashyushye tugenda tugutegurira. Nagira ngo nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ubana natwe, ariko nyamuneka mudushyigikire nk'uko mukomeje kugenda mubikora. Mudushyigikire kugira ngo dukomeze kugira umurava wo kubategurira aya makuru asesenguye atuma hari icyo umenya ku bijyanye
n'ibirimo kubera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, mu biyaga bigari mu Rwanda, Tanzania n'ahandi hose tuzajya tugerayo tutibagiwe n'u Burundi. Turabashimiye mugire ibihe byiza.